pedang subahaya PIY bapai dia kini ka khobor kepada minta kasngi ka Hendro Tarik Naiwing Hajar Arpau kadba ka jingnya bot kadangnya syakmat ha ka jingnya khun banjit presiden hapo kari Amerika kalami ka jingnya huri hura na kaliang jong kinong karsyan jong presiden Donald Trump kila perta bat ongru badai bansang eno shisandon ya ka jingnya bot hadin ba lami ka jingong no presiden Donald Trump nin kasngi ba ujo viden ulale tu ya katai ka jingnya bot bat ula ongru ba unlai syapo ka Supreme Court Henry hadin ba ulale napo kaliang jongki expert jongka United States of America kilong ba u Donald Trump ula keno ya katai krem kanong rim hawapai pat syakinong karsyan jong ujo viden kilong ba dai banyai ba syakmat banyau ya kibut kibarangsa kat hadu menta ujo biden ulayo kumba aspa Henry Pesau naka aspa nyepo panlong kum presiden ka United States of America wat ulatam yo presiden Donald Trump kumba sanpo electoral vote kat ba u Donald Trump udang yo kumba aspa khat sau naka aspa nyepo ban yo long biang kum presiden jongkari United States of America hapapai hakatai ga jingnya jet presiden kalong kapa songshit baha hadu kata-kata om tang hapo kari United States of America Henry wat hakaleng kiri kibadon hakapertei hakatai ga jingnya jet election rang ya yau baha hapo kari China bat kidon kempa Henry point nyau billion kibapule yaki kubor hapo kari China kihe sarkar jangkari China kila ongru batang surem utrom katnu kita kemen namar bahaduk menta kadon kajingya ken at hapdeng kari China bat kari United States of America kadai nakadaw jong presiden Donald Trump batang surem u Donald Trump kan saya biang syakmat ya kajing kai pateng bat kajingnya dai perlok biang hapdeng ka US bat kari China habapai pat syakajing kren jong ujo viden ulaong ya Donald Trump ba kaladai kapor ya utrom bon song no ya kijan kinep ban mi no napo ka White House bat lej phai no syakayeng ba usa ya kani laong da ujo biden ubalatam ya kabut hadu menta tangkine khuble sibun